Tulikuwa tunapatana hapa every day. Ukitoka hapa unajua mwingine anaenda wapi, na we mwenyewe unajua unaenda wapi, juu unatakana na coaches kila siku zoezi. Weekend bado uko na game, coaches anakuhitaji, so lazima watch out mahali unatembea, mahali unakaa, watu unakaa na wao. So saizi imekuwa ngumu sana kupatikana except for a few. So wengine hujui juu mtaa yetu ni ndogo, lakini mambo yenye iko hapa ni kubwa sana. Haujui mahali player mwenzako yuko, labda yuko tu mtaa, lakini kampani yenye yako nayo ndio labda mbaya. Lakini kwa saizi hata kuna vijana wana train, yani ile wa moral kabisa. So unapata wengine wamerudi huku ndani, so si hata tujui wanafanya nini kwa saizi. So nikisema hivyo, na mimi kama ukiangalia a few years back, hii mtaa yetu ilikuwa na crime ilikuwa juu sana. Alafu sababu vijana walikuwa tumia drugs, wengi walikuwa wameingia kwa wizi. So kwa saizi tuko worried sana sababu kwa saizi hao vijana kama wa train wako na time mob sana, wako idle sana. So kidogo tuko na wasiwasi hapa sababu wataanza kurudi hizo tabia za kitambo.